Karbi Aron Bari Marmu Chingroma Mai Pen Patirpi Ponsi, Karbi Anglong District Arlupuan Chot Kalisi, Meghalaya, Nagaland, Arunachal Pradesh Lapen, Pregjam State Along Kido, Aron Bari Mapan, Kikroy, a Karbi Arado Anapan, Ning Isi Po Tipi and Ponsi, Lak Isi Sose Karbi, Dipu, Pite Potea Club, Nihang Rong Kete, 5 miles along, Roda Mai Pite Padua Hood, Nilitum News Fast Karbi Anglong, Penta, Palidonsi, Lampi Isi Hindi, Banglong. Ardom nilimen ka chirong parpi nili news fast Karbi Anglong news anchor no nili ke dola ke 5 miles dipu 5 miles along sidolo labang so sai stadium along sidolo lapen pinyabang ke Karbi Aron Barim armu chingru mamaya tum organize pena joksi pinike Karbi atum atok anu ke doa Karbi udam dadlo na kapre ka state along ke doa Karbi atum anta nangachitong dun jalam do lasi labang so kapang room labang so mai pielong kacitong jia hot pini Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma setami nang citong dun jalam do lasi nilitung non kiceng pen moki jut an setami ang ton pen nang litum apani nilitum mahin pen nang kapaklang pon jalam do lasi nang litum setami nilitum along nang lang dun ita Golagha district pen nang citong dun Karbi atong han setami asap so arju pon sana tangke ni nang litum ke Golagha district pen sina citong dun lokedi Pinian vetla oh koson lo ke dam ke bangke nang litum gente Nilitum da mixen nang kupini ning karong duma ning karong do anam nang ka hanpen pininda ani nang lidin lo nilitum ta ning something kalang tangte nang litum piniga Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma nang chitong dun japan alam do lasi alang lipan nang litum mahin pen pinia chuning rido ima litum ke nang bitin nang ko han akhiran litum hanta nang hon ko nang ko nang jin su ko nang ko nang da kai na dun ko isita nang hon ko nang ko tangten pini nang litum bangko an sinang chitong dun ladak tum bang kong ke ba trok na do 37 ของแก็บละทรอกซี่ชโรเลยคนนัดเป็นสีบางเหรอ Kardom nili naltum news channel pen kari banal hat kero paper peglo nili tum hoklan tum ke bangke dilai pen te boka dak difu pen pai kilometer thom ke bra pode ji pen la daga bangke ase prek pen kali Karbi Aron Barim hakup dirthe plangra pen nili tum Karbi tum Arondo orbongadam pendang lok nili tum arnam haru kaduen kaduga weta nili tum long chok peduk tapi nampar nili tum pendeng sempot nili tum hakup bandaduk losi kasu ana se nili tum Karbi badai litum Aron Bari mamse aning nang pathi pon thek posi pini labang samai long ning rong pe nang chitong dum thek tangte pini ke Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma tanang chitong dunji lasi alang iphan nang litum mahin pen kopi lok chuning ri doji ma hok litum Assam Chief Minister alang li pini ladak nang le ko alang li ke bang pen litum Aron Bari manang si aning nang pathi pu sini li hin tan ning thekon parpet tangte nang lihin pen kama thalam kupilo lake pini ke ladake Aron Barim armu chingru mamailo seta me lake ajhak public atum kipu alam lake solangdo Karbi alat ajhak atum kipu alam mate labangso Aron Barim ke politics pen kacher abdo pulasi nang lihin pen ko an ahok he nang khanduni tha o nili bangke la politics pu kacher ap phan ke nili au matharam de hidame ilitum development aphan lapen ke litum kaching thur phan mote moral support ke politics long ke donang ko kolak kali bete ilitum bang ke hala ilitum ke develop di kaching thur na ke pipon ching thur pon igat Karim jamning isi to ikdang ma hem anam lalun kilo na tumapan kosong manang litum kecesik ready lah ada tombia si dahem pu mukrang asan agar ba pacik do pacik da sini tu macam apa pacik ni lah sini pindah tong nang tu me pu gulaghat pen bang ko ansi
pini nang chetong don lo pilihanของแกว่าtoxic nang le tum gulaghat pe ladakan kidam ke wang awar sai ki komat lo nang pina le tum phan ke methang nang le tum jongjung pen ma mate council pen sinai pe konsel bela Karbiang Long council pen sinai pe nang le tum kopi ning kit hela pen kopi ning ke matha pen siladak pini ke wang ik lo mana ni tum kala hempu mukrang ani cek la so pensil itu ni rong pensil itu jalan pen sepatu lana kai lo pustame nang tum ke wang sepatu pensil mana ning tepik so thom bang ning tepik bali ma sini tum ke ma thadam pengya ko itu Karbiang khai pun ma hok dal tu tame tame Karbiang khai pun ma tum hindu hong hari pa bos ma tum cawe vek nang ye pengya patan vek nang kolam sini tum ma thad pensil itu ma situ সমগ্ৰ অসমতে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰা কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদৰ কাৰ্যকৰী সদস্য মুখ্য কাৰ্যকৰী সদস্য ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং দেৱেও আজি আমাৰ Karbi Aron Barim Chingrumamai 2024 also chief convener no lili Aron Barim na lage non pini pen apkali lage ke plan anim kasi lage Aron Barim buka anim amen kali lage kasi adhok tung hong hari buku adhok ke kapre sir kasi abarim farki chukki jo hak kiching pen beauty dharom nim plan play ko pen sige plan anim lage kasi lage moheta chimni start of beni tum kilong research lage lo more than 5000 years anim bina Aron Barim pun tangte sir la non ove kimia tum ka follow Karbi hong hari atum pusita min non ove kimia tum ke isi ka follow dun do kok la long ang mate sindur la kachi ya bang do kok ti la si la bang sokut nang han isu la ke ahok pet ke ili tum han las kulona ngadi ala Hindu tum da 1000 years aprang menala dak do la tum da ke ban o anim lo son thak si tum da Karbi tum da khai bari la so nim da pusi parallel si wang lom lo bang Hindu pulo bang ali tum da min thanga nim chiku theke seta tumaring lo ko wang pensi Aron Barim kene la itum kan ke hong hari tu sila tum kiku la si la abarim kirim tum hanan ke asi la so nim kirim long ke itum ahok assimilation bang thepik lo ahom parok ke itum dorapen lo amat pusar we konkri prang benda kapre ka khai tum ben tu la so ka chippe just met ini la plain salom ke do Karbi tum bang ahom su pen ke chippe la pen tu kijum ke kisik nai ke la himan ke Samkardev la so ini Hongkori la so ka prosar Hindu la so ka prosar hotel si ili tum than ke nali tuma hempu ke Sivo lo nil tuma Vishnu ke mukrang lo nali tuma Rasinja ke Parvati pu la son tuma si ili tuma muni tum ke hasuti kitne ke de masi ante la pulo isire lo si chipudun la hai seta hempu pen Rasinja ke jelpet mukrang ke Rasinja penan pen hapu Hindu term dan langdam lu Hindunization langdam lu pote Parvati pen Sivo ke penansu nong si Sivo pen hempu yong si sivet lo pote Parvati ke Sivo piso lapu Rasinja bangke hempuang jepi la so pot si la Hindu term pen bang itu mana nga chongthui la so kamang hujo ini si pe Karbi tu manghudun la le itu nge Hindu nak tuar nampen ini itu anam ke sivet ke pola so jane mat ke ondung au itu manghudun la amasi hala Hindu culture kirim nu masih la longang long dukta enunda seta hokpet ke itu ke la non sap phong long punon kar ke bijung long punon itu nge longang long duk en long le itu ke bongchin bong prokaso itu ke him lokasu le lasi la Karbi tum ke long ang en ke la ke mentu meda kar tang la Karbi tum ke sita la Hindunization a joini pensi long ang chi si Karbi tum han ang lilangot mentu ni ke long ang chi mentu ni ke long ang chi Hindu tum ke apenan chi thitik long ang chi po sita Karbi tum ke la so defense sini ni athi ili tum culture ke bang long ke langdu na culture bina klasi la so gang ke no wi kimi tum chini lo je ili tum Hindu kali Hindu ar nam ili tum ardom nang ne mondir ili tum dam nang ne long ang en kartang pula sahol nu bang no wi kimi ton puthot itum chethanang ko tangte sir la no lo social media long ka chithang khu mate kisumana tum kaninje do Aron Barim Karbi Aron Barim ke la non politics pen chingluku la son si kaninje tum do la sila bang so puthang
Karbia tungge ha komento ni army benta imenari chu ka weder ke la so ke chi hili ke chi tonte la so joinil asi la so ke chi tonte a joine si ajat ason le claim ta kai ta ke chi hili dolo kai ta ke chi tonte dolo ar e ki su nai ho ar e su arwi ke dam nai ho ar e su ta la son a khai litu amasi la so isi anarchy ko hedi richu ka we khai hai itu marichu do ta la ke traditional head bang tu masonra hala so richu tu masonra sipahi do ya do ekdom nok kene thai sek chen ra kadu we rada phan ekdom pangri thip la so richu kali da traditional head bina lasi lasu jo ni masi lahai kechi tonti do lo ajat lo lasi munitum color people isialam mangela lo pini an ningkan suri ke thegunde lo ningkan pharu da thegunde lo ta ningkan la nili non ningkan pokebra sirke barta lo lasi lasuang bong sitame nili lason ili tuman nim hemku mukran pirasinja angparta pithe puthe the great spirit of hanki kroyatum barithe hanki kroyatum lason ka chingrum avela lasu joini si la non tuliram ha han chururi une suri kardomaleng ireng ni lason politician garbi atum long klang te pin la lasi nili tapu ye pirthe awar sai pachoen na bang political color nang piduna pepinan hala we laili tumu pen puasong si longang longduk chihi polang chinglu phakak ko kakak la son thak si political color piduna pininang theklong la tum chini pola pinak lo ko bangke asi tin lo mai tum politics bang deng nang ne la ka jok amunit sitame bang tharu bang suri alak amunit kusitame lake lason pangrum thekte la pen aku pangrum re aposi lasu ke pangrum long nitum kat do beta cipulo itum politics party long political party long kaprek do sita bang nang pangrum kali ili tum si chingrum nai aposi nilitum si chingrum lo lake bang pualing sita lake penap ade long le klukul tangke sar labang solam aku nangar juthu kangku mane karbi hong hari atum ke non abang ke mane hala hindu ku bang se chitong nang ko ke government ben hong hari ku bang ke mention kon pelang siba labang so ku thak kanjima isilam mangil nangi tu mahin pen sai ki deng on dojima kamat isilam nili kado we fan ka chuning ri gala India long recognize religion and unrecognized religion lasi recognized religion boda lage Hindu Christian Muslim Sikh Buddhist Jainism Persian lalu recognized religion kala lapen unrecognized religion ke non nili tum honghari le chipu abarim le chipu ha ko mane la adivasi tumar religion do hala tumda sarna pulo manipuri tum pulo la tumda dolo kapre aso ninglong aso tum tribal tum amethang religion ke chipu sita la ke unrecognized religion amasi ili la so unrecognized religion tum an ke India long nil tum school char libo ma town sange if you do not belong to Hindu Christian Sikh Buddhist Jainism or Parsi then you are Hindu son si nil tum hanang etha aposi li ka unrecognized religion jong si ili honghari chitok dun hempu chitok dun barithe chitok dun any unrecognized name amen to ulo lake Hindu long pon neti lasi 2011 census Hindu population Karbi Anglong long 7,66,000 dukoglo seta others pu ka chitok tum ka chichini ne tu je itum others chitok nai lapen aku itu masona men citok dungo honghari taho hempu taho barithe taho citok on lake unrecognized religion ange lake Hindu long dunju ko chichini ne joine lo ni ahok nili new politician tu seda nili khai phansing honpik nim phansing honpik ate nitum aron barim mate la etum ancestor wasi part dong nil tungge inim ben jutang cikakuni upipo si cikakun ipo di mangela halo pinang karbitum long 100% aje tang ke hala nim ben cerap lo karkli karji ben cerap lo kithi ki yang ben cerap lo chomkan kle claim ipo sita lake ili ajutang claim konang ko nim claim konang ko hala so nim long sidu bini aronimi tum bolon Christian dum no jong hele nim so chirung hachakan pusita hola nim ben ka chero ba part ke la tum te kan ko pola si lake cerem plak ba ya 1% 2% si dum chalo lasi la sobang ni li chuning ri ben ka duk re kar bi inim reng nai ejutang reng nai e khai reng nai flote lasi ni li tum athipi de ken pan khai si ning si ta ni tum ken lasi ahok tuliram rong hang ake hai ke la ke seram mi long do bek ko la pen ning cherong mangala halo nil tum timanga teng pen kaduk we Assam long ri long Meghalaya long pen ha
kini Kachar di Mahasau lahai pen anda Arunachal pen anda dak nang citong nui pan asap sap suwe sita nang bor ilo la kening sam pigalam la pen monong piang no sita me la so bang nil tung claim nang lang sita la sona mai pikali pu sita mupen pu bom owe himi tuman ke cithan pu bang ke la ke la son o armu ong piglong bang ke la ke generalize ke chingrum la so ang thek la tung han micro level long dam lu lo te la so micro level pen si owe himi tumhan kuru tumhan kula ka tumhan kisar dumhan sarpi dumhan oi kimi dumhan aso ke cethan mangel ke micro level pen si tum dam le mai dam bom lo la sir pini labang so amai pelong nang le tum bangko anakar bi se aron barim ladak nang chetong don lopo nang le tum ke mathalo sir ni dum ki pha ke 2 lakhs pulo seta 2 lakhs ave seta 1 lakh du nai athe dak dim se jang je hong tuar nili report en bo bir ki kang ni dim ave pu ajoi si munit tum ke hong ekdom arja prek lo pa hok ta hok se hinia video thai lo hong si munit cherem plak munit hong si do era som ke jom nai jata lagi sian ke dolo lagi si ken lagi ni tum gari pen si lagi ni tum cici ni lo chorlo long si amunit do chorlo sir adam sar dun pu lo de garbi tum long ta kini haldi rasam pana do erlo lasi ha sang kiwari lahai huita dulu sang prot kivik lahai ta dulu lasi lahai bangke bang hindu anin hindu jutang ma ili rinang ne emetang lasi pini da laan kado we alak amul logi tum pachingru me lahan lo itu inim do yarnam do jutang do ili khai kang kin oso amhang ke thek kene klong klupen oso amhang ke thek klong klupen oso klong klupen hak iki rong thon da pi akko karhi pen hat chompi pan parapam nean ili tumlong arondo choklin kuni kanti ke pho anta penit ke ingna pen ke pho gari pen accident ili pen ke pho nukek nupak pen apran ke dam amui ke dam la pen uso mahang ke thek pen api pen asu thilot lahai anda ili ke cham kan ki arondo itumlong choklim do ili bamun hang nang ne ili pujari hang nang ne las posi choklim posi ili tum anim ili tum kaduk we dak matha ke la kirim pamini pareng pamini la pen ili tum anim ke kereng nahi ke la halo ku pipon ma po dim mangke ili tum nature pen si cerap lo nasi ili tum anim ci ot thip lo pute nature ta reng ko nature pan ili ot thip lo ili tum anim da reng ko athema nil tum chor ki cho an ke inglong la roi lang deng bab bi lahai kat duk awe pen kache photo lambe la so jo ni pen si ili tum ke la so nim che ot thip nei la pen nature pan dei kai ke ta reng rap pet ni do rap pet nei tum pati tum pan ki pui de la halo karbi atum aron barin la pen hongari polong ke nang tum reporting pia ling sita hindu pen pachera pon pe de sini asi non ason along adim long anim ka prek pen puthok nim barim long chewa na program la hai do ko ajai mek do ko hola so ajai mek long reporting ki pi hut karbi honghari mate hindu long ke chewa ang kusinal to report pi dun de la supini amai ta nang tum arju long dak lo ni tum hindu kali we are not hindu na so lam lang nang tum media long news reporting clearly thanai aga aron barim kali ta honghari thanai hindu kan hang pachera nang lal